Menwulian ti poining ko sanet kay sa kayo. Rutsang atalo kayang way pa ko ng Pohnpei. Kan muya kupur Toror karya isak tuawat wasan muya kupur and Legislature pay labalap kolonial. Kan wat niya pang akas riya isak karan kauno riya kit riya isak uno. Kan wat liya ran kasilisak limawan muya kupur Toror wat. Kailan kakatla mo tayo tapang katyanan lolo. Ibang paton ulian tayo dia begitaran Vice Speaker tawan koron apram. Muya lolo un tengah sa primatay ramo. Saya kira berpacuan sangat. Pemain sangat sulit di kalangan. Sebelum segera tebahan kurung misengkan sentose kato napunang singkap kaprayang perankupur ansyo porus nangsian katung nalap ketimbang ngersongan porus punong singkin seran kitang lihat katung karangin kamu jadi sebenar kosanti mau mepinsang sedengki Ria monatan patuangan kepo ranut William Tugis terus untuk sebenar erotik yang sarawi hingga yang aman-aman ki bahwa ranut paksana mau sangat jadi oleh ini sosiatif motor yura jenis sebelum keperporti keliti posen dan seporus nangsian dilman kaproyang at ngad pagsawas masagin pagwagi anong reaksyon ito na suwat kumpun magkundi sa benar kasanti mati lumo kanisali yura siya musuang korus rekasuni sawasya tunay korus Aray poso no kopropor kat kay lail ang kay renaisyo poso kaya suksik anay siyan iyat tuwag sa karatora lap ay patuwan siyan katung ay pagsawas kaya promo yan kinpoita ansyo iwas sa koros bilang lang katayong kumuyat ko sentang sungkulot disgrace amen. Kalangan Honorable Senator Go, Vice Speaker po Lolo, tayo kagat lamon tribe, ibang po na sa Chief Clerk o Lukuran Marakan. Senator Atsana Pram, Senator Kiko Apis Jr., Senator Isaac Altui, Senator Ricky Carl, Senator Sonstary Etkar, Senator Wilfred H. Etman, Senator Phil E. Edward, Senator Stephen A. Edwin, Senator Pachorico L. Irene, Senator Aurelio P. Chuap, Senator Alfred San Latorre, Senator Tenny L. Leben, Senator Edgar W. Licanet, Senator Tenditus Walui, Senator Benjamin H. Lutwick, Senator Macaro Miguel, Senator Shelton C. Net, Senator Nelpert A. Perez, Senator Joe E. Simon, Senator Mitaro I. Simena, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kansan magtry sa bulman ko, koro magtry ka kadlan na sa bulmatay uyak po. Umuog magunin ko proben ka kulian tayo diyo. Uya sa bulmatay sa karatan kapno, dahil sa karan Mexico, kapnong lap, pang kupuran na nilap, sa karan Kaiboni, o wow lap, pang kupuran Raksyo ko, wow lap, pang kupuran isyo ko. Wow ko sa bulmalukan ko, nanalang ko ng kanye ko. Wow tolorong nabalap ko yung kalian tiyak, pumotyo, government, national, state, local,
Honorable Kabilaan Pohnpei, Honorable Joseph Karyawan Kabilaan, Honorable Morvic, Honorable Siyong Kopong Labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang ang Siyong Kopong Koros. Wasaksit, itong alwa, o Vice Speaker, Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kanparos, lang sa umorolo isa serisyo, so masakan o lang way, na uyawuliyate, nan kalarawat. Men Pohnpei kan me, Patriang Chain, nan Chamber, Taytayan sa Umatay, Uyakpur, nan kalal, maslikan kalal. Rakat, Uktali Ubananan, Uyakpur, Water, Bantor, Paranta, Tong sa Umatay, Floor Leader Latore, Ban Kalway, Uktali, Uyakpur. Kailangan ng kuburan speaker mga patuloy kung kuburay tungal kaping hangkak. Ngayon patuloy kuburakan koros kaping protein. Pwede kupurma o kubur sabakun ko magkaipait. Kung naman tayo lalayang sa namauran mo. Speaker kung kuburay tungal kayo panuwa o hangkak patuloy sa pagmamisayin sa liyanin lang. Pangpuan rail subay tikon pumpayong. Ngayon wasaksip tungal ang kuwa pangpumi. Ngayon ki Vice Speaker, ngayon ki Honorable Senator ng koros. Ngayon ko lang kasampalakan koros, mayroon lang suservisyo, lang kanat, lang nilay kasampalakan koros. Kung kuburay tungal wow, mayroon ng bilkak, ngayon kiray labalap pilibilitaw sustakan koros, na kapapali state government word. Ngayon national local, ilman ngayon ki, mayroon papan, nunukang koros. Ngayon Pohnpei koros, lapat patu Pohnpei, umaslikin Pohnpei. Tungal ko wow, ang ray nun, tunay kan, mayroon patong kairan wat ng chamber. Inawang ko Chief Clerk ko sa pagmamahal staff kan. Speaker man, patuwan sa karot, ang pramal kay lang kapantela, kamanamantan channel, ang pero nakuburong-burong ranot. Ariaman. Chancellor mo ka waiting floor, salang kapantela, wata-wata alaltan channel. Wait ka magkita mayor, karos mautong ka magkita masaniyay. Masaniyay, kamagot ka ika, kay kapantela, wata-wata alaltan channel. Kamu floor leader. Kailangan ng speaker ng tuwalwa o patuto ng trabay, sa kada kaburmaon niya tayo lang kakrup, sabay matay kalantar. Pati yan doon ay ng basic suluwi, unfinished business. Ariaman. Chancellor mo kamagatan floor, talang katiyan po ng basic silu, yay unfinished business. Pag yan, miya utupan kamagato, tayo katiyan po ng basic silu, unfinished business. So, Chancellor, amutaan ko sa net yung patupan unfinished business, so iban po na si Chief Clerk. Legislature Bill Number Papi si Sakwalu Lenre Sakwano, Legislature Draft 2, a Bill for an Act, further amending SL Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026, amending Title 4 of the Pohnpei Code to provide consistency therewith and for other purposes for reconsideration. Kailangan, challenge ka sa palinan, masinaban kamutan ko sa network, ipan po na si Chairman and Finance, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Kung kubura po, yan ka patingan sa umasin ng kasam. Sa karoon ka pong kayo wow, na kung pakita marwat. Ito nga wala pan kupromi. Wala ko Vice Speaker, Floor Leader. Ito nga wala toro pan kupunandukan kutsar. Senator Michael, nasa puwasok. Senator Edwin, nanapasokes, Chairman Artuyo. Ito nga wala pan kupurang kambakabayan ng Senator Kankoros. May Mr. Speaker, nuwawo karakarak. Kamagod maluwat ka dyan kak. Sa pali ng masin pen. Totoo magtayo po iyak sa ngayon. Floor amendment. Tapos may saktuwa, lumangyari sa kuno. Ariaman. Chancellor mo kamagot mamaya, karos mautong kamagot to, masaniyay, kung masanisyo, kamagot paitar, niya masanaban floor amendment, tapos may saktuwa, lumangyari sa kuno. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga nabawa sa bal, bangko po na mo yung bangko po na Kankoros. Mr. Speaker, nintuan, kawait kan, may sang saler, nasa matay sa sininayo.
Kamutan utak lawat pagi wancala rianan maluwat ang kamanata wen kak pajang moriu makamana mantar me apali tatau kasambaliu mamukmagit Pohnpei nan wikwat e pena kasambalin lapalapin wen Micronesia kan madan ke Micronesia Islands Forum iman kabesan ya ralap kasambalin tatawad may Mr. Speaker kayo etin tatawad yaw Pohnpei kariyaw tatawad nintuan malanwaw katiyang alala malanwaw tapuyal tatawad kasilu tatawad kasambalwad kang karaban na way loud kan magan manewang wen Micronesia kan san salayo Israel kan maulian to wen Amerika pagito kung may tataran tatawang kisawal matayal teren meeting member yaw parang kakchuwang way kan mayang padata Pohnpei po na niyang patiyang meeting kasambalwad met kakuyamen kawit kukuratan kasampalin Pohnpei ong tatawad ong way loud kan o ang wen Micronesia kan tatawagan kamanata tiya kasambalwad kaya galim masabal man ari imen nawaw karagarag sa karamalwad kailan katela bayang kuburatayan wiki esain salang kataya ranwad na Pohnpei uyaw wayu makasaneti sama tayo government labi na pasam kasaneti embassy in way out kay niyan sa wote kakamelele ang kitayar magtaya kakayang apali tatawag lapakan pa nakasampalkan makonangan niya nanpungan sa matay national government sa matay state kan way kan nan Micronesia o way laut kan men kin men o ranwat wong kitayal sa kitayal Mr. Speaker kamelala magaydan munid laut yumat sansan nan sa matay sa sininayo sa ipuyo ya bentatak kasambal tatangkan magtay bang kinapali ang kanitawan sa matay kasantin tatak eri irawat iman kabungkiyang tungal Chairman Mao Chairman Perez po iki patungan kawit jalan kak lalapodiyang sa matay kasantin tatak o kapadayang tatawagan kamanamantaan munuwat kawit kaya bansang sa matay tarak-talang kampaan muni. May isang rangod may Mr. Speaker paan ko pramail niyak silikaw yung padosa nga tarak-talang kampaan muni magkawit ananin munuwat o irapisatin kan may kapan tatawang kiyang munuwat nintuwa na pan uyala kisen muni may maluwat kamanatal o may Mr. Speaker ikabungki sang wote miya kueki essential memoni kan magtekin kamanata tak toto kita akan utut pon kawekin tatok makin patutong ketail kueki anso ananin mono bukat kengkak wukila kueki puinan tukso puinan sabis o puinan sangte kan makin wuku kitak ikabung ke kuburmawan maluwat may Mr. Speaker nantiyan legislature wat anan totok tayo lapali anan melaut kilalaan matikutik ari pwede sindi ko kaset
patotong sa may latun kamatin moni ayutut pon kupurma makin mia sang sa may kamatin moni yo kaparabol ko maluwat ban sabol man ko kupurma o kamanata floor amendment what Mr. Speaker ele essential में आंसर में कुबरा टाइप इंसान छोटे में को तबल आई मैंने तो पौन कुबर माउन तो कुबर sana माउन मलवत वो सकरा मलवत नुआव कर कराक चलन का कमना तावन मोनुवत में बान का पतायeng मोनु में कमना मंतारों Pohnpei ya pana pali mai Indonesia Island Forum mon jala rianan orang ka kaunsang kita tahu ni Pohnpei o hotel pateng ate pan sarama ki tataw ka sambal wot ele essential me pil kagate miye pag me pan pato to muren tataw wot e musaklar me pan pali overtime me pan pali puin nang sabis kan tama pato bang pura te ran wot ikawit me mi ran wot dari nuaw karagarak may Mr. Speaker men kapurayan sakara kupur maun malwat jalan ka kamanata floor amendment wot ay met niyaralab may Mr. Speaker kalangan Chairman Carl Pulkadesan for amendment up to Mr. Tuaw lipanari sa puno ito masinabak kamuin Senator Edmond Kalangan Speaker kung kuburo muni bayang pacho ingkak pacho sakartang wakan kung volunteer mo matwato sa Ultimo sekarang orang komis tiga pai lo o orang pemindos kan koros beratan koros milpatan tuangan kantor wat speaker men ewan punya chairman now to yata kemukit karena ini na kawawe bicara kita lengkap sabulman kita pelorangan network makarata pagi menguat saya lengkap sabulman kita pelorangan ini Papu lumusok tuwa na risok mo ng rutin timasan kan. Tupot Korea man. Jangan salah mau kemukutium ya jangan rutin tiyo sabulman kita floor amendment pa filmi seksual lebih nyari sekono armasolar masan pe koros mautung kemukito masan yai uo masan iso kemukit poita ter rutin tiyo masan pe Koros mautung floor amendment pa filmi seksual lebih nyari sekono masan yai uong masan iso kemukit poita ter sabulman kita floor amendment pa filmi seksual lebih nyari sekono Legislature floor amendment, Senator Carl. kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo bangko purakan paros nawaw karagarak kamagad marwat yan ka kuya kupuro ko floor amendment pa ako wana isag laban niya sa kuno Salah mau kamagad kawait ang chairman koros mautung kamagad masa ni uang masa ni show kamagit poita rajanan kajinan masin untuk pro impones ma chairman the operator floor amendment Senator Carl. kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo bangko purakan paros kamudahan ko kutaglawad may Mr. Speaker uya tatak kasambaliw ang kachayal nintuan atay uya panaramas kupuran John Way metokay kachayal eri ranwad emen riyatayal nintuan atay uya lar perianin puko kadiam na nirayarium leletan sewat sawasiwana nagdanin kupurata ay may bato ng floor amendment what maluwat and kak kupurata wan mo niyo may patpato na wan chala lagu sinan kit wan kak uya kisen mo ni kan magteka manata makinapali pagkatar penso mau kan sansal menantian mo nuwat teka manata sangon mo nuwat mabana parliament Pohnpei kan may anana pagkatar tatakan magtay nanti yang buat kemagapan mo nuwat dan kakuita
Elayang at ibil song ewang palin insurance maker. Dari my Mr. Speaker masen pen tatago di men pagod tayo karasen kakat kiyang kapratay. Kul kamera lang mesir ban mangi. Essential masen kan magday sabun man ko ba na ayo. Abi ko bora-bora ko makapura kay mesan. Apo ko bora tayo non kasambalin santiyan tatawag may Mr. Speaker. Ay mensa ko bora kan. Jalan kak sabun man ko purmao o kadiyang nan masen pen kamudan ko taglawad o an moy yang cabiata into anay pa Samuel Kamitin Mon. Hey, kamu Chairman. Talangan may Mr. Speaker. Mr. Speaker, nan sa matay kusunod na pali Monin Way kusunod me taxes kan me tanggan regregta sang business kan apagi sew tanggan katorola patutin an account ye matan ki healthcare premium fund apagi silu tanggan patutin nan sa matay kupulak med mawogi ansyo karos me business kan point tax autan moni ban miyanan account kasampal wat nan kosanado bil kosanedi me moni me ban padotin an account kasampal wat apa napali anani semua. Mr. Speaker, eu penekan memie nintuan kawaitin sabul matay chairman mau chairman Gampang Rosen mau weki eu penekan kami tu kasampal wo keneu yang Gampang Rosen mau o palikan makin yang sawaski sabisin Rosen mau Pohnpei are eu peno kawai tu wan moni wat and we are moni yu ban apel nekarwaru puen kakapali emen riatail me patpatonan monmuni o ananen patola monmuni Philippine puen kak patowan sawasin semen kan melel chok kan me kakapali kapinsalet me tungalen ki Mr. Speaker, ikapung kemelel sama tail Kamitin Rosen mau. Wegi ele etin sangwat ada iban kamakit. Essential mesangwat wiyawiyar bawa. O kamakit na wiyawiyang member in Congress, wiyawiyang president in Navasan. Melalang sang menerai matuwa tamat o sambiri marakin patuan air ambulance patuan lang lumon poran kak patuan sawasin semen na utan kakapali kapinsalet mara chungalan ki chungal kawo may Mr. Speaker kirta yumet uturanwat essential men kapese kan melalito bang kuratal nan kamatay sa sininayo nasangan kuya pentatawad bilmi ang katay ay dya moni dya makakamakit kamerala may pagkasalban may pangkuratay ay dya apalang niya yan tyanaki moni yung maur menya makasampal Patungan na kuya ben sa matay sa talk
kecai bilkin peg-peg nan pengatai. Dia bak kecai bilkin peg-peg nan pengatai pueki ananin men liki, ananin wain liki. Jalan utungata, kesuatu utungata. Tahu kesempal you, uya kesensa mata itu tahu, uya bentuk tahu, lapi. Mention around my Mr. Speaker, mention salang way pakonin Pohnpei. Sudah tungalan ketika asal men lapi pan kupuramai. Jalan kamanata wan monument. Jadi yang kami lelam tadi aku sopan sama dia tetap maka padon tame appointment legislature pan wongki sang appointment Pohnpei apa sansal mai Mr. Speaker memoni laut kita kamanata padon executive for an apaliki semua mana pagater o kaya bin nanti yang kata labayan ko sa nato buwan kakapali penini mabilban patyang sumakan maban pagkatar. Pero tatago puro tayo suka kamanata muni ak tayo pakiliwoy o tayo kasaneti uya pentatag maban apali asama tayo tatak kumit wasad kamanamantaan muni. Niya tayo kapora-pora kume luwaskan mamiyanan ko sa net ay mek sekali pantatang kamele lama nintuan ada uya ulia panaramas Pohnpei bili kecil tak dari uya ulia barail nan pasanan kosenet onan kosenet ma bali legislature o mausustakan ni sangat privilege ke mausustakan tungalan ki orang kakuya saban marai pukawan ulia banaramas mesoter men Pohnpei karos dari kamera lama tu Pohnpei ya kupurai kecailan rai lo apali kosena dengan melel tamesan-sanan performance kanen etin moni kan apali ananin Pohnpei kamelela men Pohnpei mawewa kupuraral mesan mamia kupuran senator men ning sangan ranwat mepi kasal ketatawa tay men encansal me nan sesinin ranwat isuti tungalan ke pai kasal puin pag-pagpaan kupuran na ako nang kailan kamal puin sakari kumail ibil banuya apa ku ya pentatawad niya tay bangkat yang lala tay panasuski ay men pagmat mami yang member men tungalan ke pai kasal akawit kailan kamal puin kak patupan kupuro ngay pagi anyang utungata ama kupurakan son o itarga kailan kadlaw kamanata I mean sakare pan kupuro may Speaker o pan kupuran kampakabayan o Senator kan kakas nintuan kawit mom sama dahil pa Speaker bill kawit kita nan lolo merutin kita sama dahil session jalan kak auto kubur mau nila napukat koros may Mr. Speaker imenutut to sakara malwat jalan kak kamanata floor amendment pa ko ni sa lebaniyari sa kuno kalangan may Mr. Speaker Speaker kalangan Chairman Carl to kapesi sa kawuma o floor amendment pa ko ni sa lebaniyari sa kuno miyata masinito kamu Senator Simon kalangan kamu Honorable Speaker monay paniyang patuan ay tungal patang ang tatang kasampan Legislature kasing subay ay isang ranwat kaum kupura po yung tunayang ay tungal sa kautaan kasampi po ni wow
Patong sa pulmamilisan sa Lendilaw Mansarano. Ito ang wow, okay, common speaker, vice speaker, yung leader. Ito ang wow, ang lang kusukos kanin triak, yang tuwa legislature kay sa field. Ito tuwa ito. Ito ang wow, ang kumpasyon ito ang koros. Ibilmen pa doon, won gimel for the usok. Napeto yang dia kepuran mesang ranut di sang-sangan men kapasok itu kan wow untuk kehidupan le yang dengan kalari mesang ranut speaker ini kesumpal ki o yang utung taulun noramen men patu pangkotai speaker iro kayu men patuan senator etka we are sitting senator. Hari onway patuang kamilan ni itu walang ito ko. And yang rapago wanay kakoros pasang mawalo katiyar apalpan sa kalmalungan. Speaker, may katamantan po sa ngay tabiat ng patuto ng legislature ng January of the Federation tayo na temat Saikin to men Pohnpei man toki sawas and metakarubro makatuwat pansos. Korus me toki sawas me insurance tayo kapinapalyo kapagatamuan. Nilmit biya dapalan sen tayo kita me bonon manamandar up. Sunod ito. Kada ibang patong terminal tempo amin finance. Ibisuri yang masih punya yang kaki yang udah kata na all manat we are retired senator man ipat tuan untuk pibasa yang sitting senator mau pun tetap kesampal wat bukan all manat walian tu wah nak masih wata kala is men Pohnpei bukan syuta wagi atay sungusungan apali sitting senator man dalang iray pasok ang yaimin patuang chairman ng finance o Paki Kupurma. Yung Paki Kupurma o sa matay huwag itatakot o kawo kasampal pa itatakot anyway. Kita yung kaya huwag itatakot political agenda yun po tawo yata nubod may pansyo sa isuwat syuta sa namaw at pansyo sa isuwat ng Pohnpei. Karatay men sa karagitay tumalput syuta tonong masangki men putri atau Ebita wiya naman kita dibintang yang untuk sitting senator. Karapo saya juga pakai ni paduan malwat suka laptop pakai medical referral sawas yang ni Pohnpei strength agreement. Na insurance depan cambio dan fine nurse the doctor depan yang semua mana sawas nurse the doctor yang sendiri saya klien ni paduan tension kan. Kata ni public formal o training nanti yang proposal sa matay udut ang medical referral ng Pohnpei o ikamili matayak na state center ni ayot ay ropokat pantak etis siya na mau o patok may pangkat uyawi mon final decision na tuwad ang nagkandataw na apon time sa kalay tungal sa karatas speaker o ulo po may pag-udut kailan kung bawa o kamanala kulaman ba niya talaga ng kamo speaker. Next speaker, Senator Simon Mamawa. I'm Tony Simas, Senator Nikan. Ay tumalawa bang from first floor memang kita dalam kamal yang apa tu kerja Pagpako kadalan Kamal, dahil pang Kamal na binansyo, dahil Kamal
Try kat nan masin ben floor amendment tab kuanisek lebnya reisek kuno. Speaker, Mia ben masin ben kamu chairman of JNCO Senator Perez. Salaangko, Mr. Speaker. Wow, man patungong ito motion sa endorsement to pass yung floor amendment. Masabol man dito. Iya man. Chansa na mau nakamugut mayor masular masin ben ay pangan pono sa kamugut trial rutung itu masin ben. Harus mautung kamuguto masan yei. Uang masan iso. Kamugut paitak trial rutung itu masin ben floor amendment tab kuanisek lebnya reisek kuno. Harus mautung floor amendment masan yei. Uang masa niso, chancel magtry sa bulman kita floor amendment tab kung ano isip, laban niya reisip kuno. Privilege may, Mr. Speaker. Kami, Chairman Carl, Kailangan may, Mr. Speaker. Pagkaiban po lang itong alangian sa mga... Mr. Speaker, miya totoo kayo ipatikiyang delegation ng kiti may isang narangot. Mapit pa ninin kiti yung aray tungal seri patolan monuni yo chok tegan kawit manana bagata we have been kotogapan and bagatar we expanda penene kau na bata po inantikitin seriyo mapanwa wira patola away namun maging sa wasasarikan matang ke Shriners Hospital. Ang sumira lalamo namun niyo ut katarala sang namun niyo bato nanwe namar ka. Ni ansome magutwat wiyawi a legislator kamanata kosenadiyo me kapatayan kawitin mo ni kosenadiyo mo ni bansa wasiray referral me niyaso me penene me pen point so maut o cambio pagatar amoy moyang mo ni mamalwat ka manatao and kak reimburse penene ni may isang rawat may Mr. Speaker papan sa real lalato pan kupura child o pagbaga ma yaraman reimbursement uyawin Aktiran kak sa wasma ka pwede itong alsaryo. Naman pisak sana. Dari sama dahil ito tatangkan kau na floor amendment yun. Napansa wasa panini wad melal pwede kaway din delegation in kiti. Magkasambal kitar sabol maray laramas patpatoyer nan iray kasambal wad. Agreement sa kare kubur maun malwat Karen kak po yak labanan so floor amendment ang kakapwelto. Kailangan may Mr. Speaker. chancel magtry kat nan masin ben kamutan ko sunod pagisi sa kwalu lebnya reisip kuno LT2 er makaway ito trial komal labanan so floor amendment maban takelong kamutan ko sunod kay ban poyak
Nuaw man patrawan mag-try sa palian lan sa matay wiya kupur. O mo na try kumalti try kat nan masan ben kamatan ko sunod pa PC sa kwalu labi na riyay sa kwano LT1. Dalam kawan katlamo chancel me floor amendment kay me patpatupang kupurkan dan po na se irail introducer and floor amendment kat. Kamu Senator Paul. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga lawa sa Bangko Puromo yung Bangko Purakan Kores. Mr. Speaker, ipata, ito nga Chairman Mao, Chairman Net, Floor Leader Mao, ano po Senator Ladore, Acting Chairman Mao, and Committee SAP, ano po Senator Simon, o ito nga Chairman Mao, Chairman Perez, nuwaw karagara kamagat malwa telang ka kuya kupurgi floor amendment pa ko wani sa kayo level yari sa kono Riyaman. Chancel mo kawait me mie pagi mie utpen komaguto koros mo utun komaguto masani ai uwo masani show pagi komaguto peita te bang kapchen nan masani be mie masani be chairman. Kailangan may Mr. Speaker ito nga lawa sa Bangko Puromo yung Bangko Purakan Koros. Mr. Speaker pagi ananin kamolan wasagis dan kamodan ugitak lawat ayaw kamodan ugitak laban patolong apa gemet nuwa gara-gara kamagat marwat jalan kak file kamodan ugitak lapap kuani sa kayo lebih nyari sa kuno Chancellor mo kawitan chairman pagi mie utpen komaguto koros mo utun komaguto masani ai uwo masani show kamagat peita o chancel karo pe magtaiban file ke karo te kamela me sutra na pen masin be koros mo utun komaguto masani ai uwo masani show kamagat peita te rutung tiar supplement ta floramet te file la floramendment pa ku wani sa keo le benyari sa kono major floor amendment kamu chairman. Kailangan may Mr. Speaker ito nga lawa sa Bangko Puromo yung Bangko Purakan Koros. Ipiliw pata Israel kan may patungan o nuwa kagara kamagat maluwa tayo lang ka kuya kupurgo floor amendment pa kuha ni sa kriyaw le mangyari sa kuno. Chancellor mo kamagut memia koros mo utong kamagut masani ai uwo masani show pag kamagut peita tayo bang katyanan masani be mia masani be chairman. Kailangan Mr. Speaker ito nga lawa sa Bangko Puromo yung Bangko Purakan Koros. Kamudan ko taglawad pag maluwa din kak kamanata mo ni makamanamanda rong ebolben Israel men Pohnpei kan sa sumagan magan pagkadalang numanunin ligikan nan mo no awan jalan men en kak katorola po en kak suwase kuburburto ni Rai sumagan magan bawasangan numanunin ap jangan la po so de Jajan apaliral dama miyan naman wani. Armay Mr. Speaker mintawan kawait o wala magdaya sa walman ki tatawad magranwad po ki ananin panene yu malaga Bangko Puran delegation ng kichi. Ari kapung ki kawait mo miya ong sama kamadin mo ni sang delegation ng kichi o ejungal chairman mo chairman net kawait data uya pendatawad po so mame pijaksangan mon ap changalar nanwe namar ka amon wadan ka apaliyo to aniara la may Mr. Speaker ikaw mo dang utaglawod masan nan floor amendment pa kuha ni sa kriyaw laban nari sa kuno Kailangan chairman call pag kapesin floor amendment pa kuha ni sa kriyaw laban nari sa kuno Mieto masin be kamu floor leader la. Kailangan ng speaker ito ng sa balang kapatbato sa Bangko Puromo, Bangko Purong katuwat speaker man, patuwa ito ng chairman mo, chairman ng finance, ito call. Uman kami na masin ng kawit na chanceler, kakuer kawit, yung kupur, sang mikarabang uman. Tsaka ko Puromo mo sa lang kakruting tumasan pang floor amendment pa, puno sa kuyaw, labi sa kuno, sa pinagkita. Amen. Chancellor mo kamagut memia koros mo utun kamagut masani ai uang masani show kamagut peita tayo tungtiar masan ben floor amendment koros mo utun floor amendment pa kuha ni sa kriyaw le benyari sa kuno masani ai uang masani show kamagut peita tayo supplement kita floor amendment pa kuha ni sa kriyaw le benyari sa kuno Mieto floor amendment
Kalangan mo Senator Mr. Carr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bang kupura mo po, bang kupurakan koros. May Mr. Speaker, nawawa karakarak, kamakit malwa telang ka, kuya kupura ko floor amendment, papakuha ni sa silu, laban niya rin sa kuno. Paros maujung kamagito masa ni Yei. Uwa masa ni Sho. Pero kamagito po itak kaya ang kajinan masa ni Be. May kupuruin po na sa mga offerer and floor amendment, Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kupura mo yun, bang kupurakan koros. Mr. Speaker, floor amendment kasampal yun, mat. O money ban, tulaw ka pesa, o tabayman, uya ito nga kaping ang kambakapayan ng Representative Simon. O ito nga chairman mo, chairman ng committee ng Kamarayan. O kaya ka nanti yung tatawad ang lalata bang kupura tayo man sa ngarangod. Niyaralap may Mr. Speaker, ang suko sa malab, tayo kutala ko sanad, makasanad ito kuya pen, puy-puy sa matay sa batangkan, o right, on tatawin kampang Kamarayan. Weki limited memianan monin inomin saladag makasanad yaray tungal lip. Elayang niyasukan maragan loyang kawaling sumaw. When lip makasandi ang rail, ewoksang tuan tatang koros. May rago dinanan kasambal ka may Mr. Speaker. Pak chocho lip may ray sumaw kan sumbatangkan kan anan miya o nga sumaw tungaling sumaw. Israel sambadak chocho na po sumawa na sa wasin numuni kaypak rapatoway Philippine niya mapilpat patop away ranwot po sola ray tungal lip sola pete po sola pete aray tungal insurance sola poy ada kapal yumat yatuan tundutakon Pohnpei State Government men apa-apa li sama tay serikan buya bukan sembatak le langsung me sumau office dekat sewasi memang le terangut dia makakamalti kue resukak sumau sudah lal pui arai tungal insurance kat ara buya ada sembatak dari irairwat sudah buya dikit-dikit buya laut lah ikapin yang melel kambakapayan no Representative Simon no itungal chairman mo awan committee ng Kamarayan po kaya nanti yang tatawad dan lele tubang kumura mail mesang rangwat o romben mo ni mabiye sudah bang uyang mo ni kap abang uyak sen mo ni mamalwat kamanayang nanti yan mo ni wat wandala riyanin walikit en ka kamanamanta wana pali rail sambata ko tatawad kambang Kamarayan kay Sansa list you membaca yang kamu tangguh kita kelawat. Rian sansa mai Mr. Speaker menan list word. Ikamelele mereka sempal eten sebetau buka dan sansa. Bukti itu kamanata monwat apa kasal ni marayang teso. Maban mumuyang mai Mr. Speaker engkau kuat kata eten Israel contoh tahu kesempal buka. Pamtaulan, Chairman. Kalangan may Mr. Speaker nan list me patoto Israel kan sumbata ko tuntotakin office lab and kambang Kamarayan yay takawita teacher Jul sang NMHS Julin Salomon sang Madalinimay School Caroline Patrick sang Pix Dwayne Keller Diablo sang Pix Sylvia Edgar sang Pix, Loriano Martin sang Sagara School, Avenger Walchu sang Office Lab and Kambang Kamarayan, Johnny Kilimede sang Anipin School, Tarla Latore sang Office Lab and Kambang Kamarayan, Elisa Yohanis sang EC Wanek o Tarin Primo sang Office Lab and Kambang Kamarayan. Ikameleleme aray tungalaten ananen sansal wegranwat Israel uya pepe ni aray uya sambatak por eso sala al pepe ya sore niya me masakatar aray pan pagkatan la Pilipin aray tungal insurance pan kat ma
monuwat sa dabang kamanamanta. Niya metsangalar, warailar, padpacho, Pohnpei yaos po kiananin namanumuni, salar alpoy po. Ari, imensa kara ko puro maon malwat. Kamanamantan, monuwat, ebilbang kapayata, kosanet yu, magtay kosaneti, mapali ray sa Batangan. Makasaneti me, iray sa Batangan, etechen niya ray tungal contract, tintuan kosanti ni noon minimin saladak. Nanangsukan me, nilanan, iray kapal. Mesan salpang kumuramay ranwat, an muy yang ray lip. Ari ray tuan datau pukat, monuwat pa napali aray tungal lip. Sang ainsum lip merawat tatang ti solatatak dalato nan tiyan pete magtaykat kalal. Wagi ataykat yar po nakinsa matay tiyan moni. Ebana ban bin miye intuan sa mga tiyan moni ebanewang kamban moni o kamban kamarain. Wagi wan bilkak kamanamanda po en koliray lang September silisat. Aniyara la may Mrs. Speaker ikawid-wad may patunan kamutan ko taglawat. Kalangan buki ipata Melel Honorable Senator Simon o Chairman ng Kamarain, Chairman Mao, Senator Simina. Kalangan Chairman Carl, pagkakapresent floor amendment PAB 186 Silu, Reyes Wano, na Mao, niya tumasan ba kami, Senator Perez. Kami ada motion ay man pabenggu kawawa maniye. Women Kongo Chairman Education angkat kelail. Woirel kan mimpan pangotan kontrak angkat mayauta. Sang karabe man barawan mita motion tan rotan temasel ben floor amendment takul man. Masular, Masan Floor Amendment PAB 186 Silu, Labnya Reyes Kono, Komaguti Umiayo, Taidan Rutungti Masan Karos Notung Komaguto Masani Uwang, Masaniso, Komagut Poita, Taidan Rutungti Masan Floor Amendment, Karos Notung Floor Amendment PAB 186 Silu, Labnya Reyes Kono, Masani Uwang, Masaniso, Kamagat Paitar o Taisa Pulman Gitar, Floor Amendment PAB 186 Silu, Labanyar Reyes Kono. Masular Floor Amendment, ay paan po na siya Floor Leader. Kung kalangan ng kami speaker ang tuwan taong sa palang patpatuta bang promal speaker man sa kara ko burmaon niya tayo lang kakruting ti nasan pa naman kan korif o katla close name mention o katla sa palman kita isunat wat ni Korea o kan saklang matawat. Kaya man. Diyan siya lang mga kamagito. Karos Mautong kamagito, Masaniyay, Uwang, Masaniso, Kamagut Paita, Tayo Tungtiyan, Masanipan, Kamatang Kasunat, PAB, Isisa Kwalu, Labanyar Reyes Kono, LT2. Pagi amiye, Floor Amendment kay magtry kamanata, sa bulmatry rule may require duplication, panselity, o Kamatang Kasunat, PAB ko isisa kwalu Labanyar Reyes Kono, LT2, Uyalar, Kamatang Kasunat, PAB, isisa kwalu Labanyar Reyes Kono, LT3. Pagya tayo ang katyanan karyaw kim sa klan watawat, tayo ba ang sus ngil o ipan po na si Chief Clerk kung lukuran marakan. Senator Abram, Senator Apis, Senator Artui, Senator Carl, Senator Edmond, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irene, Senator Latora, Senator Laben, Senator Licanet, Senator Louis,
Senator Mikel, Senator Net, Amen. Senator Perez, Kutum, Madden, Senator Simon, Hey, Senator Simina, Aye. Senator Simram, Mr. Speaker. Ay, kailangan ang chance lang way masapul matay lusus beto ke kamutan ko sunod papi si sa kwalu laban ni sa kwano LT3 usus a sa kwalu A o A abstain Ranwat try kamanalar kamutan ko sunod papi si sa kwalu laban ni sa kwano LT3 kailangan Privilege Speaker. kamu floor leader Kailangan Speaker ng kumkumura yung kak floor ang Chairman at Ward ang kak ulian child tiyok. Kapasa na wall kasampal kayo nilang batang pre. Chairman in R&D floor leader your floor on Chairman in R&D Senator Edward kailangan ng kompromi Honorable Speaker Rachel Wong kapachabat. Wong in kompromi Honorable Speaker, Wong Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senator Chan, ang agsabang mga staff. Honorable Speaker, kompromi yung Rachel Landian Sumaw yung kakan KPSF ang kompromi. Councilman Ricky Kins, Chairman in Chain Kong, Colonial Town Government, yang pacheng sa na chew yo kupur. Ulmin kakita chay lang kakan tone se kiyaw lokolot. Honorable Speaker, yung kakan pilpaw sa ichingol KPS ong pang promi ong rail kan mayang pacheng yo kupur. Menambil sa lang bang promi na Castere Edward Lator Kiliang pacheng sa na chew yo kupur rawat. Kaya lang kakan kachkiyang yo lokolokon. Honorable Speaker kung kupre, puwagi bichungo lang gijan sumaw yung KPS bang promi mana kapun kolonya men ni Pilit Joel Kiliang pacheng di kupurin murun sa wasin rawat. Pagita yo lokolokon kasan. Kailangan Senator Edward pwede point of privilege mesansaler miete point of privilege kamu Vice Chairman Louis Kalangan ng Speaker Ray Chungal sa kartaan wow kapatapat. Dimen kapachaya nga siya preface motion mesansel na niya and all Riemen Oral katong kadat ong Councilman ikin Honorable Ikins uya katong kadat kisang napchak pikinyap sa uruko sokes o manakap La Torre naluku kalangan kapatapat pacunan ko. Kailangan Senator Louis pwede rin kapatapat mesansal siyang kamu nalalikap yung kiyolo ko yang kumana ko po yung patriyang 10 ang puro na ako kailangan ko promile Kasular point of privilege ay ban po na sa floor leader Kailangan Speaker ay tumalwaw sa bahay yung kapatpatuta bang promile. Speaker man kaping kiro kan koros mesansal ng sapul material yung kubur kasampal yung kanwat. Speaker, iman sa karo kubur maon niya. Kaya lang kambal kisan ang yung kubur kasampal yung kanwat. O kat panangasaksit lakap. Lakuisak. Pariyaman. kailangan sansal magkamagot yung mayor o niya utupan kamaguto amo na iban po na sa kamaguto iban po na sa mga chairman kan sa senator kan mamiya pakair chairman the acting chairman ng staff Simon Kailangan Speaker. Kasi pala ito sa tawaw men wali ang chairman ng committee ng SAP. Wow. Patuman men. Kasi kurong hindi siya kumaw hitpan kaya taksetan. Tola lalo. Mepit imong schooling. So pas po eh. Sa klapriyaw fetan.
Impuso lek tuwang korong di wasag sme kaparpan ang kumpuen alias na. Yung pagkitay ko sa kat o panamelan delegation sa kaso na yan tumita ko. Alam speaker. Kailangan pakayas ang acting chairman Simon, committee shop, sa pulmamayad medium clock. Murun sa uya kupuran, hanwat o clock riyaw, napitatay ire, wain showcase o wain net, kung ang uya-uyang delegation in showcase, o net and yang patrang committee shop. Miyata pakayar kami chairman at work. Kailangan Honorable Speaker kakachek sa pali tungkol sa karanawa. Point of information Honorable Speaker, Honorable Senators ka. Sansal meran siyo niya motion yung kailan kaganapali ito sa ring school kay isang mukil. Imen pacuan siya me kayo load pacutor. Ayrael absenteesia ay ono pataran pacutala pacuan dito. Rail me pilmimi mo kanap. Renan nanchi ren kakan check weather and more of kakan pacuan. Ini pacuan dito. Point of information. Kailangan Senator Edward irakasang paliuman, mamiya ang siya lakap, kan po na sa floor leader po na siya kami, ang Melon Chairman ng PWTC po katrelap point of information na siyang ramon. Masular pakay, ay baan po na siya kamagat mamiyak, kailan kumalti siyang kuya kupuro sa bahal ng lakap, location. Paros mo utong kamaguto, masa niya uwag, masa ni siyo, kamagut paitar, sa ibang kumalti siya, uyak puro, sa bahal pa ng lakap, location. Kalangan ng Honorable Senator ko, Koros.